Nimena official muri gahunda y'amakuru agezweho tugiye guhera kuri no nkuru igira iti abayobozi b'akarere ka Nyagatare batujyanye kwiyamamariza mu irimbi. Dr Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda DGPR, Dr Frank Habineza avuga ko hari impinduka zigaragara zabaye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye muri uyu mwaka ugereranyije n'ayari yarabanjirije muri 2017. Mu matora yo muri Nyakanga Dr Frank yabaye uwa kabiri n'amajwi 0.50% nyuma ya Perezida Paul Kagame wayatsinze n'amajwi 99.18%. Umunyapolitike mu kiganiro yagiranye na Igihe yavuze ko nubwo yatsinzwe amatora ndetse bakarangira ataninjiye mu nteko ishinga amategeko, asanga yarahisemo neza kuko byari ngombwa gushyira imbere inyungu z'ishyaka kuruta iz'umuntu ku giti cye. Yagize ati nahisemo neza kandi nahisemo neza cyane, twabonaga nk'ishyaka cyangwa nk'umukandida twagira akamaro cyane twiyamamarije ku myanya wa perezida wa repubulika kubera ko ariho twabonaga twatanga ibitekerezo byacu neza byo kuyobora igihugu. Ariko noneho kandi ntabwo ari byo byonyine, hari no kubaka umusingi wa demokarasi. Ati buriya demokarasi ni umusingi ugenda wubakwa ushyiraho ibuye. Twasanze nk'uko nari niyamamaje mu mwaka wa 2017 nubwo bitakunze ariko bifite umusingi cyangwa hari tafari twashyize ku kubaka umusingi wa demokarasi. Iyi nshuro iyo tuza kubireka byasaga nk'aho umuntu yari kuba ashyize imbere inyungu ze ku giti cye. Abajijwe niba hari impinduka abona zabayeho mu matora yo mu mpeshyi n'ayo mu myaka 7 ishize, Dr Habineza yavuze ko impinduka zabayeho. Yavuze ko nko muri 2017 ubwo yari agiye kwiyamamariza mu karere ka Nyagatare, ubuyobozi bw'akarere bwamwohereje mu irimbi ibitarigeze bibaho mu matora yo muri uyu mwaka. Yagize ati muri 2017 hari ahantu badukubise amabuye muri za Kirehe, hari ahantu badutwaye kwiyamamariza mu irimbi, abayobozi b'akarere ka Nyagatare badutwaye kwiyamamariza mu irimbi rya Rwimiyaga, badukuye ahantu tugomba kwiyamamariza. Hari abantu twasanze umutekano urenze, babujije abaturage kugera aho turi za Nyamasheke na za Rusizi. Iyo bipimye ukagereranya na 2024 byabaye byiza kurushaho. Abayobozi b'uturere bandi badutwaraga mu marimbi baratwakiraga. Dr Frank Habineza yunzemo ko muri uyu mwaka aho bameya b'uturere batabonekaga, hazaga abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge kandi hakaba hari abapolisi bo ku rwego rwo hejuru barindaga abakandida bose. Ku bwa Habineza impinduka zabayeho zagaragaye ko ari intambwe irimo guterwa mu kubaka u Rwanda. Dukomereze kuri no nk'igira iti Kagame na Tebboune baganiriye uko bashimangira umubano mu birimo igisirikare. Perezida Paul Kagame ku wa mbere tariki ya 9 Ukuboza yahuye na mugenzi we Abdelhadjid Tebboune wa Algeria baganira kuko barushaho gushimangira umubano w'ibihugu byombi. Ibiganiro by'aba bakuru b'ibihugu byombi byabereye i Nouakchott muri Mauritania, aho bitabiriye inama nyafurika yiga ku burezi no gushakira imirimo urubyiruko. Ni inama itangira kuri uyu wa kabiri, ikaba yarateguwe n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ku bufatanye n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF. Perezidansi y'u Rwanda ibinyujije ku rukuta rwa X yavuze ko Perezida Paul Kagame na mugenzi we wa Algeria baganire ku gukomeza gushimangira ubufatanye mu nzego z'ingenzi zirimo uburezi, igisirikare n'umutekano, ndetse no ku mahirwe y'ubufatanye bushya mu buhinzi ndetse n'ibikorwa remezo. U Rwanda na Algeria bisanga mu mubano mwiza watangiye mu 1978 ndetse no muri 2014 nibwo Algeria yafunguye ambasade yayo mu Rwanda. Muri Kanama 2023 mu mpapuro Perezida Kagame yakiriye zemerera abadiplomate bashya 12 guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda, harimo na ambasaderi wa Algeria mu Rwanda Mohamed Merah ufite icyicaro i Kigali. Mu bijyanye n'igisirikare, umubano w'ibihugu byombi nabo umaze igihe utera imbere umunsi ku wundi. Muri Gashyantare uyu mwaka umugaba mukuru w'ingabo za Algeria General Saidi Cheneghalia yagiranye uruzinduko rw'akazi mu Rwanda, rwasize agiranye ibiganiro n'abarimo umugenzi w'u Rwanda General Mubaraka Muganga ndetse na Minisitiri w'Ingabo Juvenal Barizamunda.
ni uruzinduko rwakurikiye urw'ubuyobozi bw'igisirikare cy'u Rwanda rwagiriye muri Algeria muri Nzeri 2022. Icyo gihe uwari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Retired Jean Bosco Kazura yagiriye uruzinduko rw'akazi rw'iminsi 3 muri iki gihugu cyo mu majyaruguru ya Afurika, aganira ibiganiro na mugenzi we Lieutenant General Said Sharila. Ibiganiro byagarutse ku mubano usanzwe hagati y'igisirikare cy'ibihugu byombi. Ibindi bikomeza umubano w'ibihugu byombi nuko bihuriye mu muryango urimo wa Afurika yunze ubumwe, ihuriro ry'ibihugu nyafurika rigamije ubufatanye n'iterambere NEPAD, umuryango w'abibumbye w'umuryango mpuzamahanga w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa OEF. Algeria iri mu bihugu bya mbere byashyize umukono ku masezerano ashyiraho isoko rusange rya Afurika yasinywe i Kigali muri Werurwe 2018. Umubano kandi wahamye birushijeho binyuze mu ngabo mu rugendo z'abayobozi ku mpande zombi zirimo urw'akazi rwa Perezida Kagame yagiriye muri Algeria muri Mata 2015. N'uruzinduko rwabanjirijwe n'urwari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Mushikiwabo Louise warusuye muri 2014. Muri 2016 ubwo habaga inama mpuzamahanga ya gatatu yitiriwe Kigali yitwa Kigali Fifth Kigali International Conference Declaration yabereye iya Regis, Madame Jeannette Kagame yahawe igihembo cyo kuba indashyikirwa mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina no guteza imbere umugore n'umukobwa kubera ibikorwa by'Imbuto Foundation. Mu bijyanye n'uburezi, hari abanyeshuri bava mu Rwanda bakajya kwiga muri Algeria, ndetse nko mu mwaka w'amashuri ya 2013-2017 Algeria yahaye buruse abanyeshuri 25 b'u Rwanda. Ubwo Perezida Kagame yari kugirira uruzinduko muri Algeria, yahuye n'abayobozi bakuru, yemeza ko umubano w'ibihugu byombi ugomba kuzanira inyungu abaturage b'ibihugu byombi ndetse na Afurika muri rusange. Icyo gihe umukuru w'igihugu yashyize indabo ku rwibutso rw'abaguye mu rugamba rwo guharanira Nimena official. Muri gahunda y'amakuru agezweho kano kanya, tugiye guhera kuri no nkuru igira iti: mu rukiko Beatrice Munyenyezi yanenze ubuhamya bw'umushinja. Beatrice Munyenyezi n'abunganizi baribo Maître Brice Bikotwa ndetse na Maître Felicien Gashema bakomeje kugaragaza ko hari ibyo urukiko rwisumbuye rwa Huye rwirengagije rwanahereyeho rukatira igihano cy'igifungo cya burundu Beatrice Munyenyezi. Maître Brice Bikotwa ku cyaha cy'ubufatanyacyaha mu gusambanya ku gahato cy'icyaha kibasinya ku muntu cyahamijwe Beatrice Munyenyezi, yavuze ko basanze urukiko rwisumbuye rwa Huye rwaramije icyaha Munyenyezi nta bimenyetso simusiga bigaragaza ko yabikoze, aho hashingiwe ku buhamya bw'abatangabuhamya barimo Munyaneza Jean Damascene ya Sadamu. Maître Brice Bikotwa avuga ko imvugo z'abatangabuhamya zaranzwe no kutavugisha ukuri ndetse n'abatangabuhamya bashinja Beatrice Munyenyezi, ndetse harimo ukwivuguruza no kuvuguruzanya hagati yabo. Maître Bikotwa avuga ko nko kuri Jean Damascene Munyaneza Elias Sadamu katavugishije ukuri ku birebana n'uwo yavuze ko yari umubikira. Sadamu yavuze ko kugira ngo umubikira bigeraho asambanywa akanicwa byahereye kuri bariyeri yo mu umukoni i Huye, maze Sadamu ubwe amusaba indangamuntu. Sadamu ahita abwira Munyenyezi ko uwo mubikira ari mu bwoko bw'Abatutsi, maze iyo ndangamuntu ayiha Munyenyezi. Icyo gihe ngo nyirabukwe wa Munyenyezi Nyiramasuhuko Paulina yaraje amujyana mu modoka kuri hoteli Ihuriro ya Nyiramasuhuko. Maître Bikotwa ati icyo tunenga nuko Sadamu atabashije kumenya amazina y'uwo mubikira, kandi yarafashe indangamuntu akarebaho, ndetse ntiyabashije no kumenya umuryango yakomokagamo kuko n'urukiko ntacyo rwabivuzeho. Maître Bikotwa yakomeje avuga ko urukiko ntacyo rwavuze ku byo bireguye, bikaba ari intenge ikomeye kuko urukiko ruba rugomba gusobanura impamvu z'impande zombi. Maître Brice Bikotwa ati urukiko rwagendewe ku byo ubushinjacyaha gusa bumera nk'aho bwiburanyaga. Maître Gashema Felicien nawe wunganira Beatrice Munyenyezi nawe yavuze ko ikindi cyagaragaye habayemo ukwivuguruza mu bijyanye n'abasambanwa n'iyicwa ry'uwo mubikira. Yagize ati kuko twe ntitwemera ko n'uwo mubikira yabayeho.
Maître Gashema yavuze ko mu gutanga ubutabera urukiko ruzaha agaciro ibyo bavuga kuko hari urubanza rwa Nyiramasuhuko ari nawe wari nyiri hoteli Ihuriro, kuko mu rubanza rwa Nyiramasuhuko ari nawe nyiri iyo hoteli ntaho umubikira avugwamo uko yasambanyijwe kuri iyo hoteli, kandi nawe aregwa ibyaha bya jenoside. Maître Gashema kandi yavuze ko urukiko rwisumbuye rwa Huye rwandikiye umwe mu bakobwa umutangabuhamya yavuze ko yasambanyijwe yanga kuza gutanga ubuhamya avuga ko ataza muri urwo rukiko. Maître Gashema akavuga ko abo bakobwa bandi umutangabuhamya avuga ko basambanyijwe bavuye i Gisagara baje Huye kuri hoteli Ihuriro baza bahungiye kwa Arsene Shalom ntaho bari umugabo wa Beatrice Munyenyezi, bakurwa n'inkotanyi bityo batatanze ubuhamya muri RIB kuko bazi neza ko bagiriwe neza ndetse banze kuza gushinja Beatrice Munyenyezi. Maître Gashema ati bivuze iki nyakubahwa perezida? Ibyo uriya mutangabuhamya yashinje Munyenyezi nta byabaye, kuko iyo biba ari byo uwo mukobwa wasambanyijwe niwe wari kuza mbere gutanga ubuhamya kuri Beatrice Munyenyezi. Maître Biko twavuze ko nta mutangabuhamya uzi Beatrice Munyenyezi mu bamushinja kuko bo ntawe uvuga ko yamubonye atwite kandi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 na mbere yaho yari atwite. Beatrice Munyenyezi uregwa nanone ibyaha bya jenoside ari umukazana wa Pauline Nyiramasuhuko, akaba yarakatiwe igihano cya burundu yoherejwe kuburanira mu Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urubanza ruzakomeza ku itariki ya 27 Mutarama